Assalamu alaikum. O tuğanlar biz hazır Ulaqol ayıl aymağına Qaraqan Ottug ayılının kuruluş uçaskasında жүрөбүз мына. Bu sizler görüp atқан Qaraqaylar şul 1-2 ay olup kaldı, koyuldu. Şu yıl başında şul kuruluş uçaskasında yaşagan jarandardan bir kayırlı çıkıyor bizge. Şu svetimiz abdan or, naçarımday. Qaraqaylar da naçar bolçu ayabay. Öte slav edepçi. Ошондон biz Elekula Qatarıdagı şol balık şarının res жетекçiligine kayırılıp bu balıkçıya qarayt Tınçı Mırzaga. Nagisi torağa alıp gelip yerinde görüp el menen süйлөшүp birbirlerine jardamdaşıp anan uçuda mütep zaman bap sement Qaraqaylar ornotuldu tuğandarım hazır. Liniyalarda tartıldı. Kıskası abdan жақсы iş boldu. Mine azırkı svet jok jaşoon elестетип сөйтүп оор болуп калбады туğanдар. Бардык свет менен иштеп калды. Ошондон дагы Кудай Таала bir жақсы иш кылышка мүмкүнчүлүк берди туğanдар. Мына ажабыз келгени бардык мекеме жетекчилери bir элдин көйгөйүн чечүүгө аракет кылып аткандыгынын далили ушул туğanдар. Ошондон мына бул ушул курулуштук туğандардын атынан да ошо балыкчы рейс жетекчилигине да мен терең ыраазычылык билгизип кетмекчимин туğanдар. Мына Ulaqol айыл аймагы kuruluş участкасы Орозкожоев Жыргалбек.